kubor nakaslem jong unongsan hima. Haba penpawi kejing longrang ba kejing yar kejing mut jing perkat kinong elam jong kador bar snong lapangap kela penpawi kejing long kloi jongki ban wengno ya kejing persya jongki ya kejing sna ya kusurok tapat asam sya kanduli asam lengba kesnong lapangap dak sorkar asam lada ke sorkar asam ke kloi ben ai ya kesoskular yaki lengba sorkar Meghalaya makin empentut ya ke jingsna ya kusurok na kanduli shala pengap lengba kesnong langkeroi ya kate ke jingdawa lapan pau de kinong elam jong kadar bar snong lapengap ha ke jingsen ranlang jong ka border magistrate jong ka West China Hills ka kong B bla batu DSP uba M Marngar bat kinong elam jong kilai teli ki seng bhalang ka KSU ka FKGGP bat ka JSM Hakmat u border magistrate jong ka West Karbi Anglong u Mokve Enghi bat u DSP Unayan Moni Barman. Shushu ka dorbar senong lapangam kaladawa na u Enghi bat u Barman baki day ban pensange shwa ya ka jingsna ya katay kusurok na tapat syadu kanduli langba ka senong lapangam. Hadu bakinda la ban ay yak soskular bakin empentut ya ka jingsna surok na kanduli syala pangam. Halor katay ki jingdawa jongki nakaliang jong u border magistrate jong ka West Karbi Anglong ulakular man pensngaw sa kibor ki bahalor jong u bat ki DC jong kitay ki artli ki district kata ka West Karbi Anglong bat ka West Jaintia Hills district kinsa shim yakaray halor kane kakam. Kani kamday ka bangila bangin chimti mangi na maka jingsna kamya na lembaga ki power to right here and Kami ako day gumni ako lang gumni kay. Ndala ayu menta ayu rasa la try maki. en nakaliang jong ingila tang banra ya kani ka kubor ka balayaray menta kasni na ka snong jong snong bad ya kibrio barokhat ba ki ong ban pensange shoy ya kani ka kam tin nakaliang jong I en ra sya ko ki ha horti ibala ban pensange ya kani ka kam namar mangi ngimla ban pensange ngimdey mangi ki horti ban snai kani kada boy ma'am Hara say gani ko way kubor bangin nam sya na dumenta ban tre yun surok hadu banda. problem sa kaway pede mo on siong manta pin pensinge gani pin hadu dayo ketika lapangap de lano sanction lano pin pisang pentrai sisa kalau gani oh kata pila menjor da kata ka problems kalau gani mar pin islam kini gin up si up sngap sa aku interrupt problems kalau gani kibru chungi kibut ban repair no, not any sanction from the government. Cuma ban prepare lah benong kiperlut ke pisala jong kiperlut ke bola jong ke bosno. Kejengken jeng imam kalau kene. Kejeng demand jeng kalau ba. Nah, kena ke government apa sam kam dia coba pendik ingin jongi apa ketemu ban surok untuk lapangap surok handuli. Maka jeng dua jeng kalau bala dak sarkar asam ke ile ye gini tinggi ngiruk ni dawai sarkar asam ke depan sangat cua. Ya ni surok bagi sina ke balang mentah tak ada begini ya yang saya tu jumut pada gini atlet district tak ada kejadian. Okay. From our village, respected DSP from West Karbi Anglong district, as well as our DSP from West Lentil district, our border magistrate from both sides. So our protest today is very peaceful. It's very peaceful. But what we want is to free to construct the route from Lapangap to Kanduli. That is Because last year we just come to repair, but they come and disturb and harass, not allowed to proceed the work. Especially during the rainy season, our people cannot reach to Kanduli market. They find so difficult for medicine, for student. So when they construct this route, they want to construct freely. But we protest. Because why? For them is allowed, for us is disturbed. But as they need this road, we also need our road. So today, our protest is to stop this road for some time, till we make agreement that not to disturb, to construct the road from Lapangap to Kanduli. That's all. No? yes. That is all. Nagaliang ka dorbar snong Lapangap. Menta kasngi hagasin baar ngileyami pajba. Ban persya jur ya kada kejeng ti surok jongka sorkar asam illegal encroachment namar ba kane kajaka kadang hap hapa upur usam jongka snong lapangap within the lapangap jurisdiction as well it fall under the Meghalaya demarcation. Dan amar kata kadaw ngila persya jur
ya kan kijing le jubor jong ka sarkar Assam. Temen tahak ni ke sin ke baar ngili ya mi paj ba ban pensenge biang yang sarkar Assam sebha sange ban sna ya unik sorok. Namar ba nagliang ke sarkar Assam kelapen wit kelapen tut ya ke dorbar snong ban sna sorok nala pangap sekhanduli man la kapor. Temen tahak sengi ki ar teli ki bor jong distrik jong ka west janja hill district bat ka west karbi anglong district hapok ki jing lam khamat jong ke magistrate ngile ya him ka wei garai bat ka ta garai ka long ba hapen pensange shwa ya ke jing sna sorok ka Assam natapat la pangap hado umpawiang une udai usurok ubangi persya hadin balai menjur kini ki art lagi bor jong distrik ban ai hangi ke dorbar snong ya ka clear agreement na ka banta bansha bansna ya surok na lapangap sekhanduli kumjuru ngin ai kalat ba ka sarkar Assam ka sna ya surok nado tapat lapangap hado umpawiang omde sekhanduli umpawiang tekumta nakaliang ke dorbar snong ngin ap ya report bala da jia baga sarkar Assam ka aibar ban tre hakini kisngi claim yo ya ka agreement chakdor barsinong ngin ai biang ka jing ya khi ka ba he ka ba charkhe namar ngila yakut munta kasngi takumta hakini ka por nagilang ardli ki bor district ila monjur ban ai ya ka jingtip chaka higher level ban sangeno sisndon claim kano ka jing ban tresu yaune soro khuble sibon na kaliang jongi kum ka KSU unit hangne hala pangap bat hagaju rukupor rengkat ka dorbar snong lapangap ngila yalej haune surok ubala pentri jurbor daga Assam klem dayo kano ka jingtip na kaliang snong jongi bat kumjuru na kaliang ka sarkar jongi gani ka jingtri jurbor ka Assam matagas ngi ngili arai ban ya mi pai ba ban persa bat ban pensenge mardor ya ka sarkar Assam ban pentri no yaune usurok tenagaliang jongi ngilayo jingtip bat ngilesngeu yo sngeu lagi jong skur ba hapring angut ki magistrate jongka west jantia bat magistrate jongka west karbi anglong kilayarai ba kin pha ye ga clear message chaka high level ban ya penbej ba ban kiru kintre yone surok bat ngiru ngin yo ban tre hok ban tre sarsuk yo te surok ubana la pangap sekhanduli ka message ka ba nagaliang jongi KSU ngin ra ngin pha si sarkar Assam bat kumju ngin pha si sarkar Meghalaya ba lada ka sarkar Assam kam ailat yengi ban tre yo te surok ba ya nala pangap sekhanduli daleleru ngin nagaliang jongi ngin yai persya bat nginom syaru ba ka sarkar Assam kan pentre yo ne surok kata kedai ka message ka ba clear nagaliang jongi kum KSU ki seng mentang sengi nagalian jongka FKGP KSU bat ke dorbar snong lak bangap mentang sengi hadin bangila yo jingtip ya kani ke jing pentre jubor jong Assam haki jaka puta badang hapok ka snong la pangap kumta nginda ka wei ke jumut nila pelong da kani ka rally da ka bajajai hak bangin ngiyat nadu na snong la pangap hadu bana po hene po bordar jong ka karbi anglong bat ka Janja Hills bat dalak po hang ni ngila sim tang gawe garai hakmat jongki arliang ki magistrate bat nagliang jongi ki sang bahalang ro ngila sim ya karai ba ka nagliang jong ka sarkar Assam ro kadai ban sange sendon ban pentre yon me usurok bat ada kim sange nginom bat ngin ya sekmat bat kubasna tunat kalong ba mentaga sengi nagliang jongi ki arliang kumbong persen jong unit lepo lapangap kila sim tang ia kawe garai ba kindon kin ra no sepok high level hakaban pensenge no ini surok nagaliang jong ka Meghalaya ro kan up ia kata ka report bat nagaliang jong ka Assam ro kan ai kata ka kinyadon ka agreement lang kenang ba ya uni usurok ladaki ngila sim garai balada kisah ya ke sarkar Meghalaya bakan sna usurok nalapangap sekhanduli ngiru nginsya bantre uni surok balada ka sarkar Meghalaya kadang pentut bantre uti surok nala pangap
sekhanduli nak ke sorkar Assam kan persya ya kejing pentrei nak yo surok na lapangap sekhanduli ngiru nginum sya bakan pentrei uni surok irta yongkan handai dang mat icipun kita gijing jenjar kiwe I kam ke chnong mat I homan lagas ngi lane homan lagi benai kisnem celente radu gini kisngi do kadni hajing yoto ikjot isitom hajing yoto ilaiwan hajing yoto ke khayi khaba bat hajing yoto hebawlai le tho dawai de sin ni ki khon ki ti yong I ki khon yong ke nong song chnong waro mat I chibun gijing I kam ke chnong katha nei bom biang ki lukti sengkeng bat de bom yo I yoto sorok woman kamu putsnam lanau titsnam wanra I to sok kasain ha ke chnong katha yong I katakan te bau ko gijing ko khro ye I gam ginong chong chnong wa I mi kam im gimrat hapo kani gisnong hapo ka jingtung lana hapo khlo po ka jamban takatagam te bom ban se I gam ka chnong hap chim mi kani ka jingba khle na ka banta wo pen pau ha kani ka nongrim na wa yo la se ka sorkar I boy dang em gi jingmut ko bhayong ka wo phai mat ka si I gam ka chnong na ka banta ki kam pen roi pen pa bat hai chui por ha ka jinglai lukti yong I gam ka chnong hawa pun sin katwa ka sorkar Meghalaya cheng go I kita ki jingerap hai jing yeto wo lukti la no soro I chin mi ki jingba khle kam ki nong chong chnong haman lo snem jo pen kre I yo ni soro ko lai ni na la pangap sakhanduli waman kam lukti wa khrau tam I gam ki nong chong chnong hebo no ni lukti yo I ki mar bam mardi nang luti yo I to poisa poilan hejing ito ko kabang go em akanduli katakan tes nyaw chipun gijing yo mati homal gijing im go man gasni